lengwalo le re Jesu o loza dozo ya mafelelo ya mannete o tswa dikwaekwae di mo kidimisa kwa ba Jesu o ya tšhaba. Jesu o tšhaba dikwaekwae tše bue ka pelo le moya e a kidima ba le re ke tšhentšhe speed ke tshware 80 kwa dikwaekwae di tafela e a lebelela morago kwaekwae yena ke yo ka dirampashane kwaekwae yena ke yo ba di Jesu a tshwara 90 kwaekwae se yana mo kwa ba di Jesu a tshwara 100 kwaekwae se kwa ba di Jesu a tshwara 140 kwaekwae se kwa ba di Jesu a re yo e a lebelela morago le a ke a ema ba di Jesu a re nkampane kwaekwae tše di mpolae ke a ema e a ema ba di lebelela so ba di kwaekwae tšela ja re ja diabriki ba di Jesu a lebelela a re na kwaekwae tše ke mosadi wa mofuta mang wa o nkidimisa bjalo e a lebelela o re thakutše ke ja monna e a ita godimo a re ba re o khumana somogaga ba re somogaga o nkidimisa ka dikwaekwae na ko wena o ka nkidimisa o ka dikwaekwae ba re somisi ya re o ya makala sefathego sa e sa tšhentšha sa ba sa somisi sa tšhentšha ba re Jesu o lebelela botse o re na sefathego se tšhentšitše ke sa mang ba re Jesu o re ke wena mang ba re o ya fetola monna yo wa kwaekwae wa dithaku tše digologolo ba re a re ke nna gogomanzini somogaga o sa le gona lefaseng ke nna Jesu e be ke o kidimisetša o re o nkadime di-item ke nyaka go hapara ke ya Samuele.